برادر من در معرکه امروزه ما شیربچه از همسایه دولت ما ازبکستان اسکر پهلوان مهمانجان خوش گلیرسیز نور دیده تاج سر مهمان ازبکستانی اسکرجان شیربچه برادر شیربچه تاجیکستانی شهرک کنگور در بنیانی بالا در گشتنی فیض جان همین سال گیرنده شاه جایزه حسن جان شهرک کنگور تیمور ملیک یک ادیان آیوسا یک باشید اینامی اکبر جان غلاموف در نام حسین جان 4000 تومان دیگه مهمان جان ازبکستان'dan hoş geldiniz. Özbekistan, Tacikistan, Taşmağırtan. Böyle. خوش ماحول Beraberin mardum yaki az pehlivanı şinafte Cumhuri Adliye Temur Malik girende Şah Caize در گشتنی دولتی ناحیه تیمور ملیک از نام نماینده جناب عالی رئیس ناحیه تیمور ملیک انمی سال شاه جایزه را انمی ذکریا گرفته بود خوش بحال مهمان حریصیو سعید جان شهر کولاب اینام اکبرجان غلاموف در نام سعید جان Sandıtı mega, hazır samanı diga. Pay feli sandıtı pirina mı dedim. Ekonomi suya kardeşler, sandıtı afisem. Mut kardım afisem. Trapaçı. Sayıcan şahri kulak, zikirle girende şoğuzda darnoya temurmalık hamisal. Aynen son aynen son. Ankara akıl çiziyor. Gazeteci olur. Ha bayli Seyitcan zikirler çekşörüme girer. Hazır samanı diye aynı Akbarcan Gulamu. Hani bir çekşörüme. Sömünün çelikler izledi. Şerbacı Temur Maliki Doğruşkay Darnamı zikirler Temur Maliki Hazır samanı diye aynı asaya hoş bağırır. Datallı Alican Alican asaya Temur Malik Darnamı zikirler. Kim? Doğru. Ama bak Laşkar Uskut. Böyle dostlarım. Gazeteci dış sebebi ise Hayır ya.
برادر bana در نام لوزان چهارم والیبات است 3000 تومان اینامی بابای رئیس حریفیو محمد زارزم همه چیزی شما بچه میگه های بله ها من در میدان شربچه ناحیه ابوبکر باقیوف شربچه ناحیه رودکی سلاله باقیفا میما من کسی بیایی دیمیش اینا Ben sigara seni. Herkes bağlı. Selim Can. Dara bana بخویشی صاحبه میدان سرور تلوان ایساری ریگه همدوشو کنو همه پیشتینه برو راستانو بیده همینجا باشی سرور بیا وقت شما بوشید 5 میتونه خیلی شک بگیره با تشید بیه شگرشید من شربچه ازبکستانی اسکر حریفی دوشنبهگی تاجیکستانی که خوش باید چک شده بازی توجیکو میدونم کلو باشم امی لواک دسته چور کرد نگهش نیست من لایق چهارم حریفشی برامم سرور و عبدالشکروف همه به سالی بسید به چک میاره مزامیر برام چک سرور عبدالشکروف شهری ریگر من مزامیر یا کبیر شهری خودش مرمت سبیل میگه Şey, bekarkaydı, çeklerokay. Dedi adamları ben polisiyim. Kalimler tesko. Ekreş bağlı, soğuklarını banangı namusi, şahraki kangur, sulalayı kurbanzadılar. Bırak. Bana adamı eracağım bırak. İyice ay tarafı soğuklarını bana namusi kangur solino hatırlamışlar. Ecemiyor. Henüz aslımız şehri kulu, şefazımız Nur'un odan şey şehreki kangur tolori vardisi konigur. Bana ayna şöyle göster, gidifti. Memur pullu oğlum ek katır ama. Memur, şimdi Uzbekistan'da aynasını verin bir akıllı otur. Kaçma. Bir akıllı otur. Sat.
1000 so'm دیگر در نام شفاروز از نام اکبرجان غلام نه از نام سردختور ناحیه یوما خلیزاده اما که اکبرجان 1000 سوم در نامی وای شفاروز Karimcan Navruz Şemtiyani Asya Şemtiyani Tacikistan Noyani Temur Malik Bahtiyar Aşari Düşenbe Pınar'dan İlmoti Özbekistan'ın palavını ev aldıra İkili Didon'dakini Enani Özbekistan'ı diyor Asker Özbekistan'dan bir erkeği Burada şokman ülkeyiz. Bekir Ahmet Özden. Şembatçayı Muhtemelen şu bana bırakırım o şagirtlerin nakşuf amdiyeceğim kısmağım. Özbekistan'ın palavan asker maydanda çıkıyor uka. Hırsan Tuganov. Dayım başında yüzü diyorsun. Hırsan teşvik ediyor. Hava Özbekistan'ın palavanı var. Bağada bilmem. Anımız. Hayvala. Efendim? Belediyeli Aziz Şerbetçi Şerit Türküzada sunutulan Mehmet Hüsamadi Çempiyonu Türkistan. Yaki az Palavanal İşçilikte Cumhuriyet Muzamir Akabir Noyayı Dalcıvan Belediyeli Akabir Bachar Şerit Türküzada Noyayı Dalcıvan Hoşbalta Mehmet Hüsamadi Nuri Yüzü Tadisar Mehmet Özbekistan'ı asker Maydan demiyor, maydanda. Öyle Bana hamkarimo, Müslümo, Akkaya, Şerif, Sultanı Bırak. Halı Palavan Özbekistan'ı askerden maydanda keriler. Akıma. Sifosa teşekkür ederim. Selamat başed yakbaridigar. हमारे मर्दों अर्जुमा मेहमानों और खादरों की बखानदर तो मदान बेरोजगार खुशामदी खैर मकबूल अखमन बरोई ठाकुर दो दनी रफ्ती सबकते जोली दिया की दिगर फायदे खारदम बाबाई दम पहलवानी शिमोख्ताना मुमताज از پهلوانان ازبکستان از مهمانان دیگر منطقه که هستند مرا با شادمان تحفه ارزنده می‌بینیم آغاز کار میدانداری شادمان خیلی ببران است کسی باشد تحفه ارزنده 2 3 5 از این هم انعام عالی شایسته و نام همین پهلوان ارزنده گذاشته می‌شود دوستان عزیز در این میدان شادمان شدید بچه های ازبکستان مرمت شادمان ریزای با طلبی هر کسی که در پهلوش باشد میتواند که میدانداری خود کند هنر این بچه بسیار هم در بین مخلصان و هواداران از شایسته تحسین است شادمان ریزای شنیدم اینجا امیر شهری دوشنبه یک میدان ازادتر شود نوروز کریمزاده هردینو ملی بایزاده فیروز فردادی قطاری قسم حربی 54-53 شما اهل دین از بلوچستان با شادمان رضای برادر عزیز یک بار دیگر با کمال احترام هر کسی که در میدان از هر مهمانی که هست تحفه شایسته امروز در میدان کنگور خیلی زیاد است یک بار دیگر خواهش میکنیم
Tursunzo'da. Rega. Sohrab Tabaraliyev varjishkor va shaxsiy mehamdo'st pesh az og'oji sabqat ba nomi pahlavoni ko'lab shahar Shohmon Rizayev 2000 somoni ta'sis dodan. Oni to'fai akay Anvar mukofotҳои майдони имрӯзаи зафар хеле зиёданд. Мо рафиқша мебинем, то'фаи шоиста мебарем. На кам аз 2-3 фақат як иқдоми Sohrab Tabaraliyev буд. ҳоло бачаҳои бароманд муфаққони 10 5 як чеҳраи хандони ин қашанги коёчар арзиши ҳама неъмата дорад. дар ҷои номус, дар ҷои фурӯтанину майдондорӣ ана ҳамин чеҳраҳо ҳам ки камари ҳима мебанданд. ако он дура ихтисор кунед, шумораи 10 маърифӣ кунед. о ба ифтихорӣ ин иқдоми арзандаи Sohrab Tabaraliyev як иди мутантана як از ناحیه رودکی خوش آمدن. از منطقه‌های دوردستی که با کانکورت آمدن. تحفه هر دو اینا رو عبدالله سید خوجایف یک بار دیگر در حضور همگان معرفی کنیم. سه مکافات ارزنده ارزشش هم خیلی شایسته است. در دور اول میدانداری پهلوان بلجوان رودکی در تحفه Sohrab Tabaraliyev азизи хуррамзамин як телевизори плоски дигар зам шуд. агар Муҳаммад паҳлавоне ки дар паҳлӯяш қудрату ҷуръат карда шинад, мукофот аз ин ҳам оливу шоиста то ба ҳамон нархи содоиза мерасад. ман ба ин итминон дорам. ин ҷоҳо қашанги арҷуманди футболкасиёҳи азиз аст ки мебудака қадру манзалату эҳтирому самимияти ватандорӣ барои ман аз ҳама азиз аст. ташаккур бародари нақшзода. сипос. акнун рафиқаша мебинем. ба тӯҳфаҳои дигара бародари азиз сам мекунем. ташаккур. инҳое ки боз дар қисми ҳарбӣ 3502 генерал Равзода Sohrab ҳам баён кардам ки бародару маърифӣ кунем. чеҳраҳои арзанда ҳастанд. дар баробари майдондорӣ ҳам Фирӯз Мери Бойзода, ҳам чанд тан аз чеҳраҳои дигарро дидем. ҷери ҳам қаблан дар ҳамин қисми ҳарбӣ дар ротаи варзиши ифои хизмати мо дар ватан мекарданд. ба Shohmon Rizayev акнун тоҳфаро гуфтем. аллакай арзишаш аз отел Nexi боло рафт. 10,000 Sohrab Tabaralizodаву як телевизори плоски ки арзишаш анқариб ки бидуни муболиға аз Nexi аз отел ҳам болотар. тоҳфаи оно кумитаи тадорукот меисем. Rahmatullohbek Farhodov nohiyaи Tarvuz. Ana ин ҷуръаткӣ як ҷаҳон сипос. ана мин қашангоро ки ёфти арзандам. ин чеҳра Муҳаммад аз Хӯросон. ҳар ду бачаҳои арзандам. ба ҳар дуно ҳам бахти бол Rahmatullohbek Farhodov Муҳаммад аз Хӯросон. خب این دخترکا را کارشون انجام بده.
توفیده شبافروزده از نام امید با شبافروز 1000 سومونی دیگر توفه زم شده و این گل دختر در دور غلبه هشتمش تقدیم کرده شد. اینه هو نه ده بدافع Aynidin, kan aynidin. Naqshzoda aynidin. Yak dasta tabardu barodur aziz. Aynidin. Avalan baroyi qadrshinosi ba khotiri one ki in sarboz tatori ast. In yak nuqtai alohidai ana hamin kor dorad. Aynidin baroyi ana hamin sarbozi arzandai tatori qismi harbi 54-53 Firuz Meli Boyzoda 1000 سومونی توفه تحصیل دادم نشد پهلو اما کار دیگر است در کجایی که هوسمندی هست علی بک کار جامد می شود دوری پنجم میدانداری فیروز ملی بایزاده در مقابل عین‌الدین از بلجوقان به هر دو اینها ظفر اما باز سربازی قطاری امروزی سربازی ارجمند است این دیوشیگی اوستاپیریان در کلوب مرکزی ورزش ارتش وزارت مدافع خدمت میکند کبوتوشی که به پهلوان نورآباد هنرنماییشان شروع کردند و شادمان ریزایف در صورت پیدا شدن این رفیق مکافاتی عالی و ارزنده پولی که علاقه از ارزش نکسی و اوپن بالا رفت میدونید شنیدم بسیار خواهش میکنم پهلوانان ازبکستان یک بار دیگر دعوت میکنیم با بچه های تاجیکستان گیرن اینجا هم کامرانشاه اوستاپیریان یک گروه مکمل دیگر همراز رجبوف پهلوانان مسجح آمدن از دیگر منطقه های تاجیکستان که با پهلوانان ازبکستان میدان داری کنن هستن بچه های ازبکستان کامرانشاه اوستاپیریان رو دعوت میکنیم یک بار دیگر کدام منطقه کامرانشاه کلمی هر دو اینا فیروز عین‌الدین پهلوان بلجوقی در گلمی آخر هر دو بچه‌هایی که معرفی شدند از این منطقه دیوشتیج و فرخ آل پهلوان ازبکستانی اسکر نورتون پهلوان از سراسیان تشکر اکمل جان غلامov امروز هم در برابر شخصیت هایی که هم صمیمیتشان هم احترامشان به گشتنی اجدادی ما زیاد است به معرکه امروزه ایدانه مردم کنگور پیوست حضور این برادر هم خیرمند میگوییم حاجی پیاده که امروز هم در برابر دیگر مردان این هم یک صحافت الهیده ورزشی خود رو هم